amazina ganjye banyita Mbangira Benadi, ni n'umucyara wanjye cyarugunda Naume, kandi twasi imyaka mingi umujwere kandi tine buzubona mwe nizobere niyo nimpingira umushiki wanje. Umushiki wanje ayimba basandra kandi umushiki ukunda munonga ashomere yaheza mwe yanyabona ndakugira umwe umukundo we nabikiriza mwe nirizo ndiyo nimpingira 2014 mu kwezi kwa kana n'ibirabiri nenda kumuhingira abanyabuzari bona bashiraha abanyamukago bariyaha politicians abo gukora nabo bariyaha umucyara wanje abasomesa bataye bakire hano mwe no Rwanda rubona tujya kandi bicwanye n'ubuzima kandi n'umutima akabonera tiyagira ngabisha abandi abundana bagira bati yaba umuci w'umutima none yamushaje timisechi nimsiba kana nyira kuhabura anyana muhabure ushobora kuyazamu atwaze nkanyina nyina akantwaraza je twasimya kamindi umushwere wena twaze nkanyina ushwere naje kumara uka kandi abumje yine kumanya ashimukona nakora cyo ushwero nabwo ico yenda kusima bona ababaze kunyamba bakamba sindi bakampuka kabusi byona n'abanyamukago bona banyandi kurango umukoro gwanje baba successful ako mukoro urije munonga tugune songa yona abantu bona bari barya nabanywa harwo buzima bone mukama bitasi ine songa cyo wanje bigenze usubire kundi munonga kandi mushabera wazarije agira amakamurungi agombekeje gaberuka bwanje uvuga bo ibyo ingamba mushi wanje kandi kugira ngo atandikije kandi umugwa gukora ngo mpereze umugisha agire mu businge agire site agire mukagu abeje kweli ibyo mukama umushi wanje ngakubasa. He's done so much for me, I cannot tell it all. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.